أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم angara duhegge re magirna mada fawga mi miskituga kuriya migendeni kiriti qur'ana gulun huri ilm tawga macha alli alwala kuriya genda darustake mi ko tawgo men wahaka dakkam migendeni kiriti qur'anuge waki waki suratoge maikama behe gotun ena wasagondo hama mireve sandan kolle den ben wani am usurakun agun men wani takuraro ko dannawafa kirit qur'anuge gina surettawge makkama behegotun huri wahakataki hadafawa dogu wahakatake namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum bay surettawge makkama materikama behegotun bas fruta sahha magum waridugen asfawe ame hemme huri hakamaka aki gawgume yaqin quran jehe kirit qur'anuge komme ayataki komme kalimeki komme lafzaki komme surataki wes mativeri mai surate kalimai ayatekkan sawbaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri kalam fu ago memme fahun rewa kadakka fawani tauba surata begotun nota suratul baraa begotun tauba suratuge waha kagondo denne viruga dannawa faman mi emme fahum bawale vun surata ko teren surateke hemvima madaniya surate adi mi surat bawale fawani tabuk hanguramaya guligin emme mi suratuga munafiqunge warab gina khabarta kurawwa fawe engotaka dannawanya munafiqun fadih kurawwa fawe kirit qur'anuge ehen suratega munafiqunna behe gotun miha tafsil kon nota miha faal kon bodukon angawa fa nuwa war komeka sura feshifa wani agun dannawa fawane bismillahir rahmanir rahim natiye jibril alayhi salam rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wada gennevi kurin agun denne fadan kandige miya macca bawale vunu ayatake gotuga hanguramage bogutu hembima ayatuga nuwata ayatuga anna khabara bismillahir rahmanir rahim ge mi shiara nugule kamattaka jibril alayhi salam fattawa fawani bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin hembima agul men surat توبة نوتا سورة براءة نوتا سورة فضيحة أقول من فشاك مفانما فشاني بسم الله الرحمن الرحيم نكيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيوم فوق هذين سورة فشاني إكمك سورة جميتين أقول من كيوانما قرآن وجهن سورة كي إجتن أقول من معاملة القرآن أمو قتيجا mi de surata begotungo dannawa fan anfal surata tauba surata de surata kiwes hangurame gulun huri de surate anfal sura bawale vuni badur hangurame fahuga ei hijuran devana haruga mi tauba surata ki tabuk hangurame guligen bawale vun suraten ei hijuran nuwana haruga ehmima mi demeduga gagandaka havvarakan aharuge muddatin ebawe ehen namas mi ayatoga Allah subhanahu wa ta'ala agummenna bayan kurawwa mi wani wes hangurame gulunguri warugada basfurtake usule gotun dannawanya agondu kurire dennewin tauba surataki ei kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala ge basfurta tartib kurefawa gotun nuwata bawale bifawa gotun emme warugada enge untakin angawa fawa sura ferhuni wes bara'atun min Allah alwala wal barage matveri qaida bayan koddinu mugi gotu muli sure nimen dem mas agumenna fennani mi aqida ge macha mu'minu tarbiyat qurba fata bara'atun min Allah wa rasulih
الله إله رسول صلى الله عليه وسلم فرائق كلهم برية وجم فون كندا علو بوافية إلى الذين عاهدتم من المشركين تبامي هنا يقول عهدكم كنت به مشركون معنى كبامي عهد غدر وريومك صوبون أبامي هنا قلون كندا دمك إنجوم تبي فرنجو ده كنا هنقرأ كي نوت جهاد كي أي مي الولاء والبراء أم فعلكم بدو هكي عقيدة قبول كرمك إتوران عملي قطن أقول من مي نورهن تريكان فعل كرمك قطن أم بما الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وغا خاصة مي سورة وغا مي بيان كرفاف مي بني أبامي هنا هنقرأ مكو جهاد كرما إنجون تي قطن أدي هم أهم كوري رغون دنوالي مكة مشركون أبامي هم كرمون ديا دعوائك تمام من نبور محمد نوة أكله فان صلى الله عليه وسلم يا أكله فان إمام جنباميهم ماتيوري كما واني كونفديكون هي تمام من مي كعبايا نوة جفولا نوة حرام فولا خدمة كرامي هن أدي حجورنا كاندي أبامي هن فندي أبامي هن خدمة كرابة يكيمو أهم في ما تمام من جماعة كم ما كمين أبامي هن نوتي معنى كمسلمون نوتي إنما صلى الله سبحانه وتعالى وحيك ربني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله تيبامهم حج ورنا فندنو ما أدي مسكي بنا كرم مسجد الحرام بنا كرم نوتيتم بلهتم أي ما ماتيوري كمك غوتوغا دكني هي الله إمام في أدي آخر الدوهان إمام في أدي الله كماوغا جهادكم علماء لا يستوون عند الله الله غوتوغا إذا كنتم إنهم بجنن نوي والله لا يهدي القوم الظالمين أن يعبرنا الله سبحانه وتعالى تدو مكين ندكوان حقيقتك لبت أخوني كعبة الله قفلك متوري إسلامي شيار أقول منك هيتو قوس قدر ديفاوا تاني إهنما وس الله حضرتك إيمان كمجة أهول وريا مؤمن ألاق قدر إفور ما بدوهم الله سبحانه وتعالى حضرته إيمان كمجة شرف ما بدوهم بيمتي غاوا شرف وري قدر وري تنجي ما كمفور خاصكو بلوا أقول من هورها نمادغا إتنكا كرمتلا جفولا بيت رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربني لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن لزوال الدنيا مولي دنيا كودي كودي فند فند وجن ديوم الله يعذتها ما كودا كودا كمكة من قتل رجل مؤمن عليه مرفور الله يعذتها مؤمن عليه مرو ما بدو كمين أي مولي دنيا نتي ديوم مفور رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربا إهن رواية رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربا فوي كعوبا فودو وجن ديوم مفور الله يعذتها مؤمن على مرو وجن ديوم أي ما بدو كمين مي أصدق إيمانوجه بارو إيمانوجه شرف لبيت أخوني إيمان كمكي دنيا نيوال مفهو على كلبين ما نيوم متير شرف أي الله سبحانه وتعالى من وركو دبوا متير نيومته النيومة فرقس دني تيما أي في ساري فودي في ساري فورا في ساري كيري في ساري هيفورهوري في ساري غاتوهوري ميهك ويتي كمغا اينا هي كوريس حقيقتك الله سبحانه وتعالى اينا سبحانه وتعالى مي متور نيمتون اينا اباد جوري كمتك دور كورب هم لبت اخوني ايمان كمغا اهول وريا اي شرف وريك ايمان كمغا اهول وريا اي قدر وريك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة بني الله شاء الله ورسول صلى الله عليه وسلم شاء مؤمن نرتكنا مؤمنون جماعة
වෙරියෙක්කමවියස් රස්කලෙක්කමුගාවියස් මුදාවෙරියෙක්කමුගාවියස් ජබ්බාරෝ බාරුහුරි වරුගද හෂිගඬු බියා මීහෙක්කමුගාවියස් ඉස්සෙතරින් නුවන් ඊමාන්කමකි වෙහුරිහාකමකවර මති ශරෆි එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ආයතුගේ අංගවනි තියබෑමිහුන් ගෙෆුල ඛිදමෙ කුරුමා ඒ ගෙෆුළු බෙල්ල හෙට්ටුමා හජ්ජු වෙරින්න ෆෙන්දි කාන්දින කොම්පද මතිවරි අමරිත්තු එකන් ඊමාන්කම අලා කියනිතු එකම වර ඊමාන්කම මා මතිවරි වෙගෙම් අල්ලාහ් ෂා ආඛිරත් දුවන් ඊමාන් වෙගෙම් එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කණ්ඩ අලුම් වාෆාවනි ඊමාන්කමුගේ අහුළුවරියාගේ ෆුරානේ කි කදරුවරි මතිවරි එච්චුකුතු لا إله إلا الله لما تأخذنا قدسي حديثك الله سبحانه وتعالى وحيك ربني تمن إله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تمن إله ذات فلا قتك كند إلو مغا مؤمن علاق فرانا هيب ومفوري جاتك منته mu'min alegge furana hippe matiman ilahu irada kuravva mavure goten nimme muga timan ilahu subhanahu wa ta'ala laskuravva nuwata ekamaka meduga timan ilahu subhanahu wa ta'ala wagutu devwa devana kamende maneki ilahu subhanahu wa ta'ala hingawa kankamuge tereng ඊමාන් කමුග අහුල් වෙරියම් එහි වරිහම කොම්මෙ ෆද මීහෙක්කම විස් ආදමුගේ දරියකෝ එනා කොම්මෙ සූරෙග්ගේ හුට්ටස් කොම්මෙ සිෆෙග්ගා හුට්ටස් කොම්මෙ තනෙග්ගා හුට්ටස් කොම්මෙ මකාමෙග්ගා හුට්ටස් කොම්මෙ මසක්කතෙග්ගා හුට්ටස් ඊමාන් කමට්ටකා අල්ලාහ් තාලාගේ හදතුගා ඒනගේ කදර හුරි මින්වරකි ඒලා සුබ්හානහු වතාලා ඉරාදා කුරවා කඬ අලුවා කමෙ කණ්ඩ එළවුමුගා ඒනා සුබ්හානහු වතාලා යන් එම්මෙ බොඩු තරද්දුද කුරිමති වා කමෙක් ගොතුගා ඒලා සුබ්හානහු වතාලා ලව්වාෆවනි මුමින් අලාගේ ෆුරාන හිප්පෙ එහෙ ලොබෙත අහුන්නේ ඊමාන් කමුගේ මතර නියමතට්ටක උෆා කුරවා ශුක්‍ර වෙලව්වා එතන් හාස් එතන් මිලියන් eta billion insanu negetereng Allah subhanahu wa ta'ala en yomen algun men ufuli burayaka ufuli hatiyaraka ohori dalaka ohori leka nula ila subhanahu wa ta'ala algun menna min yomed devwa fa vihindu en yomatuge matiga emme fahune waya hamya levwon edi إله سبحانه وتعالى شكر وركماكو دعاء دنومون جندوا لبتي أخوني إيمان كم قهول ورن لبفا موا ما كما متوري كما كي حقيقة تجا وردون ترينا نوتا كفر قهول ورنا نوتا منافقنا دينجنا بين إحساس كروينا كمنو هم الله سبحانه وتعالى كن أقول دني فدا مي آية تجا منافقون جينا واهكتكين إنجوا مشركون جمتشا هنغرام يعلان كروا adi ahulu kitabinge tereng jizya dinun nun gote neggotuga ebamihum muslimunge bellumunge dashuga tibem beenun nuwa kamavvanama ebamihunna wes hangurama yulanu korwegendiya surate gotuga agumenna tauba sura fenigen midani hama emme lobete khunne iman kamga ahul werina huri maikama matiyori kamga wahaka mi suratuga bayan befa ehen nuwan sawbe besne سوبكي منافقون فضيه كورवे इरुगा ईमान कमोगे अहुलवरिन एबाम हुना लिबफावा नियमतो गवाक अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करफवा बल्लवा मि सूरतु अल्लाह सुब्हानहु व तआला गोमेन्ना अंगवाफवा एंगिंगो दुनियवी एदुमन अलगोमेगे हित लेबिगे नुदियो मट्टका मीबस अंगो कुरिन दन्ने फदान अल वला वल बरा गे मतवरी अकीदा गे मच्चन अलगोमेन्ना कंडे लिफावा वरवरुगदे एंगो अल्लाह तआला वही करवनी يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياءكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أي إيمان بالجميع سكنة تبامي هنجي من بفانا
aditiya bami hunge ebmodu timage akhunna aditiya bami hunge gaatima kama ehem wes ehen gulumen huri emmeha faraetta ei lobiwa baikamuga nuhadash kivegen in istahabbu al-kufra ala al-iman ebami hunna eloiba gulum bama fikama vanama iman kamuge macha kufra lobi jehi kufran oi lobi ituru edane kama fenna kama vanama ei bappa kamuga avies mamma kamuga avies nota ebbando timaga mi hun kamuga avies emi hunnaki lobi werin kamuga no hadash sawbaki hagigi loibaki Allah hattaka veve lobi eloibaki sharaf veri loibe eloibaki elobin Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat dohon emmeha artukunge macca emmeha artukunge haziruga ebami hunge elobin ilah subhanahu wa ta'ala nida ivawa loibe aina almutahabbina fiyya kobahe timan Allah hattaka eka koneka kudeke lobe olono mista kobahe timan Allah hattaka eka koneka lobe olono mistaku ebami hum vani nurun wa minbur takegge qiyamet dum mahsharuge maidanu konka magattaka Allah hattaka lobi viti eme enun gotakannota Allahan uradumuge machal lobi koffi kamavana ma shakke vesnen ei nurakkatere loibe eme Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga wahi qur'ani al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin qiyamat dum lobi berin al akhilla yaki khalilaki argun men mikiya loibba vurves gay emi hekattaka marude woruge loibbe hituga ufedifawa fara emi heka ekuluma emi heka ekuga muma emi heku ule uluma ehuriha kamaka lobi jifawa khalil ay al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun edwahum mifadan duniyega ulunu mihum wani adawa etterin gotuge ema ogul menna kuga miyadu taqwa wari kama nula ehme ngoni illal muttaq taqwa wari fiyawai taqwa wari kamuga nun gotakan ogul men midune matiga lobi we ulejje kama wanama ei dema firin kamuga yes ei bappeya mammeya darifula kamuga yes ebbondu timaga mihun kamuga avies ekwe rattihin kamuga avies nota jamaata party taka ekuga kamuga avies taqwa wari kamuga macca nun gotakan algon men lobi we ulefika mavanama madama qiyamat duhum algon men vani aduvun gotuga ebbe ko anebeka launad demundan kirt qur'an Allah subhanahu wa ta'ala algon men khabar kurawwa fani eduhum ekaku aneka launedde mundan mihra miha hure timanneya eveni faafe kam meveni faafe kam aragane muni timanna miyadu mi narake wannan jeheni eneya timanne wure ginan azabu debba walde ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ادهم دنوان علمنگه ورب علمنگه بدون علمنگه ورين كي من تركن ادا كريم امي هنا غاغولي لوبي كي من تركن ادا كرمغ صوب فاضلون السبيل تممن الله ge magun ekkiba kori magufure digen di ekamakahu emi hunna degunen azabu debwan wal'anahum la'nan kabira adi bodowegen wa la'natil labwan enamas ei salame vane sawbetto salame vane gotetto embeti befuna enge wada gannawane
ballava kumfada sharafetto Allah hattaka ekakone udeke lobe olumaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani qiyamah duhum mahshar ge madan uga emmenge botaka iru kare kurefa wa hindu hunukan gadakama biruverikam boduefa wa hindu hiya wahikamegga wa hebbawati gemihu ege tereng ebbeki wa rajulani tahabba fillah Allah hattaka lobiwe olunu demihum ila hattaka abamihum baddaluko ekuwarikam baawwani ila hattaka abamihum wakiwegendani mi hagigi lobeki lobeta khunna ehmi Allah subhanahu wa ta'ala miyatu ko gome mengawani ti abamihunge mamba fan kamugawies ebbundu timaga mihun kamugawies egamane ki den evure duraddiya adi evure ekan gosuwan awliyaun gotuga lobiwa ekwerin gotuga nuhifashe inistahabbul kufra ala al iman kamuga macha kufra lobi jehene kamavanya ebami hunna gulum babagi waman yatawallahum minkum tabami ungatereng ebami hunna egotuga matin ekan hen ovva lobi kon ule kamavana ma fa ulaika humuz zalimun ayye hagigi aniya berinne amil nafsan ebamihum e aniyaweru din Allah subhanahu wa ta'ala agol men jigin ayatuga war tafsilukum mi bayan kuravani qul khade gfanu widal wash in kana aba'ukum tabamihum ge mamba fana wa abna'ukum tabamihum ge darina wa ikhwanukum tabamihum ge ebbodu timaga mihunna wa azwajukum tabamihum ge ambina wa ashiratukum tabamihunna akule ekurinna وأموال اقترفتموها مدل جماكم اكر متكات يباميون هيبو نارا جما كفاوا مدلا وتجارة تخشون كسادها او يفاري كنت يباميون اللي منفا كودا ودانك متكا أبدم بيرون تتبه ويفاريا ومساكن ترضونها أدي gedorotaka tiyabamihun lobi koggen titiba gedorotaka ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi tiyabamihun Allah sha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasha Allah ga moga jihad kurmavure bodu loibik min evves farataka devijje kamavana ma fatarabbasu tiyabamihun intizaru تبامهم انتظار قراش كون كما كان حتى يأتي الله بأمره الله حدث إله سبحانه وتعالى فنو فاني كوفاغي أمرك كوفاغي عذابك كوفاغي إنجيوم بتخني الله سبحانه وتعالى صفانك جنود الله كي أي emme faraten emme bayno mihuri ha takecce kiwes Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa Allah subhanahu wa ta'ala ge lashkar ila subhanahu wa ta'ala irada kuravvi lashkaraka amur kuravva ila subhanahu wa ta'ala ge artakunge tereng uredi ganna artakunge macha gadave gatu ei lobete khunne tima arangengule fawan kamugavies tima langengule hedun kamugavies tima sawarwa sawari kamugavies hino kuravati ei timage milkiyatu gawa timage baro hinga etchekam en komme etcheki kiyamanteri kurefawa etch en komme etcheki majbur wegemwa etche kom kamakatto Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fula kiyamanteri wa ema timaya idikoluwa farataki ei tima langengule hedun kamugawesweda tima ara faman kamugaweswedan tima sawarwa sawari kamugaweswedan timage aruteriya mirko kakkagen aruteriya la kana kamugawes wegin hingada en komme echki echkan Allah taala amur kurevumum echge masaken eche furiham qur'anech ehmema Allah taala ge adabu ge not kofa ge amur fuluge maneki
udun hilage ware vessun ekanyennu nuwata binganu falagen gos binganu getere gambawagen nomunnu nuwata algon menge washagen mi ma singa kandu algon menge macca aragen awmen nun hamekan diri ulumuga kurimatiwa ekikahala datitaka undagutaka nutanavaskama ರೈಯಿತುಂ ವೆರಿನ್ನನ್ನು ಕುಯಮಂತೆರಿಯುಮ ವೆರಿನ್ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅನಿಯಾ ವೆರಿಯುಮ ತಕೆತಿಗೆ ಅಗುಬಡುಮ ಮಿಹುರಿಹ ಕಂಕಮಕೀವೆಸ್ ಅಗುಮ್ಮಂಗೆ ವಶಾಗೆನ್ ದಿಮಾವ ಮಿಹುರಿಹ ಕಂಕಮಕೀವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಅಮರ್ಫುಳಂ ಅಗುಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿಮತಿವ ಮುಂದ ಕಂಕಂ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إجماع كندوغا فساد عاموغين هنج كيفن ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ميستكون أمامهم أتكون لبيجين كنكم النتيجة إجبتهم إكنكم جرها أمامهم ندكوا مرتك لما تقولني الله سبحانه وتعالى مياتوغا ميانغوني أميهم جات ما كما إكوري كموغا أم جاي فرايتك أنا مدلك اللو بجهفاوا مدلا emuda ekkurma bura masakki kuffawa adi e viyafariyakum faadawun kudawe nota faada noedana kama biruganna viyafare mi abadus viyafare veringe halu e gidurutaka kattiya baami ho ruhi lobi jegen titiba gidurutaka min evvis farataka allah ilahu rasul sallallahu alaihi wasallam ya allah ga mawga jihad kurma vure bodu loibet yabanu hitta go ikkama vanya fatarabbasu yabanu tayyarat tibeshe hatta yati allah bi amri allah wadatum adabuge amur fule asane kama meduga wallahu la yahdi alqawm alfasiqin allah subhanahu wa ta'ala fasiqunaka nasore nudevwa ya vidigen allah subhanahu wa ta'ala den angawani ila subhanahu wa ta'ala hunenuge duha ehem bes duwastawga Allah subhanahu wa ta'ala ge nasr mu'minun nafunu vivahakya mu'min nasul de vivahakya Allah subhanahu wa ta'ala gadutum malaike bekanu funu vivagin nasr devvamun gendawa fawa kamuge wahaka ifahu angawani ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada e iman kamuge hulwerinne mushrikun naki najis bay إبامهم مسجد الحرام كاري بجنوان ميهر فوق هم ما الله سبحانه وتعالى قدرتهم تبفرن قودا غنا مكة فتح ومفوقوس مشركونا كعبة الله جفلا غس حرم فلا غس أولبه إنما الله سبحانه وتعالى قدرتهم مي أمر فلا أو ما كوغا إكان إبامهن ekko manavegen diyei hama yakuga allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga bayan kurwa fa ehm waqtoge terega yahudina nasara nakiwis shiruka gulum hori baykam bayan kurwa fa وقالت اليهود عزير بن الله يهود بني عزير غفانك الله تعالى قدرك لك وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى بني المسيح مريم غفانو دركلون عيسى عليه السلام كي الله تعالى دركلك ذلك قولهم بافواههم اي ابامهم بن اولنو دغو بستك يضاهون قول الذين كفروا من قبل ابامهم افدا بست بن اولني كوريغاوس كفر وي كافرونغه بستوغه متيغه قاتلهم الله الله سبحانه وتعالى ابامنغه ماچا لعن اللبيه ان يؤفكون كم فدا بودو بوتان دوگين هي ابامون هدمون ادني افوغا الغمنا انغوني اصل حقيقتوغا يهودينا نصارانغه حالتو اباميونغه راهبنا ادي اباميونغه تريغا هيمنه إلمري اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم
mi yahudinge wahaka ebami hunge ilum werinna wa ruhbanahum adi ebami hunge rahibunna mi nasaraange wahaka nasaraange terega amuko tibeni aluveri yahudinge terega tibeni ilum weri danna mihu emi onnaki denetibe uradiganna bay nasaraannaki aamu gotegga ma bodu kame nodane aluweti umuga haddu faanala fawabay alukomuga namuga tibe fune enge wada gannawane mihar was onna sagafaten ei alukomuga namuga kanisan khasa ifawa fatherun nota baba nota sisterun kaveni kurun du kollage duniyawi kankama ekko durheligen tibe ehnamas islam din allah subhanahu wa taala fonuwa fawani la rahbaniyata fil islam islam dinuga adwatumo gotum mistakunna wakiyume nuwata jangali geteriyan alukomattaka gos husume kaveni kurma duniyege ufatako mahrum we gatumen ne e huriha kamebes e geterega himene gotum أربابا من دون الله الله سبحانه وتعالى فيوا رب تكيجي قطع إبامهم مفرات تنهفين والمسيح ابن مريم أدي مريم غفانو جاي دارك دم بس مي آية الله سبحانه وتعالى بابا لفهمو أدي بن حاتم رضي الله عنه كله غفانه كورين نصارى دينو جا أولوفي نوت نصارى دينو جا بيكله قطع نوت نصارى قطع هن مفهو islam me wadaginne bekale adi kietto nasara diinuge ilum berin kure ilum beriye adi ibn hatim ekale fon rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga dannawani timammen rahibun nen ei alangetake gotuga hifagen alukon koshen na hadame timammen alukomen nukurame e faraytaka ehennamas timammen qadarukon hadame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam devani warasafu furihama jawab hadis kurabani egiteren rahibaku nuwata hibraku kamit yabami hunge macha majbur kofika mavanama nuwata wajib kofika mavan nuwata halal kofika mavanama tiyabami kame halal nukuram hayy danne nunake halal kamat timam dekeme mane kanisa diyama falli diyama e falli gawa miha Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fulati komme gotaka kamuga yes ekamen hudda ko dinima ekame tiyabami hudda kame kamuga nunimma muhayye dannawai egotan nimmame adege tere miyo kame mana koffiya ei mana kame gotuga no deke muhayye dannawani egota timammen mana kame gotuga dekeme Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ko fatilka ibadatuhum ei ibami nakurebe alukame ei ibami nakurebe alukame ehme lobeta khunne handuma kurawat halal haramaki alukame kame halal kurma kame haram kurmaki alukame kame halal kuraweni Allah subhanahu wa ta'ala kame haram kuraweni Allah subhanahu wa ta'ala mistonge tereng evves farataka kurawene kamennu nabi bekanun kankan halal kurawani Allah ta'ala ge idunafula ilahu angawagi kame haram kurawani ilahu subhanahu wa ta'ala ge idunafula ilahu subhanahu wa ta'ala angawagi ehm wima algol men islam diinuga nove evves farataka kanu tapuli dekkura ei komme fada bodu ilumeri kamugavies ei madhhabege imamu kamugavies nota qawmudun emme bodu ilumeriya gotuga algol menna bayaka sifa kurave farate kamugavies Allah subhanahu wa ta'ala ga ayatka kawito nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga ekamaki haram kamek kamuga kande elifawa kamen ei haram kamak den ekame vane haram kamaka komme fada faratakum ei halal kamek kamuga bunyas adi Allah taala halal kurwa fa kamen no rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuga halal kamak kande elifawa kamen ei halal kamek komme faratakum ei haram kamek kamuga buni kamuga wes
مي دمصدر قرآن السنة بلومن نتي بنا ميها يا بلاغ اينگه علم وري كمان اينگه جاهوگه بودو كمان اينگه فتراسي كما بلا أقول من إيه حكومة قبول كفي كما فانما أقول من نن إكورة كما كي مي آية عليغا عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم إيه بيان كوربي فتلك عبادتهم أي أبامهن كوربي ألوكم ورن نركات ركمه لو بتخنة حرام حلالوجه كنت تكي إف الله سبحانه وتعالى مي سورة كند ألوا خبر كوربا فاوني مدينة النصر لبينك بيكمي هون كتم مورا مدينوجه نور فهلم مسك كوركم غاسي بكم ورا جنان أدوسون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أبامهم بينهم من أبام وقتكم فمجن الله سبحانه وتعالى نور نفال مش نتكل مش هن مس الله سبحانه وتعالى بني إكن إغتا نوموجه مچا إرادة كوربا كند ألوا فإلهوجه دين فريهم كوربانه كافرون نورهن كمغاويس هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلى سبحانه وتعالى حق ديناك أدي تدمجاك إلى رسول صلى الله عليه وسلم فنبي إله إدين كرها دين تكج مچا فاړوه کامیاب هودانه එකම මුෂ්රිකුන් නුරුහුණු කමගාවියස් එග ඉතුරුම් වෙස් හම මුහිම්මු වරග්ගින වාහකතා මේ සූරතු ගොන් දෙන්නේ ෆදාන් බයන් කරවා මනකී මි හුරියා වාකින් අල්ගොන් මෙන්න දෙක්කුම දති එහෙනමස් මේ සූරතු ගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුදලු zakaa ෆරුදු කුරවි අදි මේ සූරතු ගා zakaa නුදී නොත මුදලුගේ හග්ගු නුදී ඒ මුදා bakko forwa khazana koggen ulumuge nobakam bayan kurabwa fawe adi zakat farudu kurabwa fawe hame gota munafiqunge halatu itura bayan kurabmo gendawa fawe iradu kurabwe inshallah agol men e wahaka ga macha jahilani den anna rega adi mi suratuge baki bay wahaka ga macha asluga arun kurin denne fadan සූරතුගේ වකි මෑක්කමා බෙහෙගොතුම් මිසාලක මෙවැනි සූරතකී කුර්ආනුගේ මෙවැනි මින්බරක එවර මතිවරි සූරතකේ නොත මෙවැනි කමෙක්ගේ අහුළු වෙරින්න ખાસ කුරේෆාවා සූරතකේ එගොතන් ඇස්ෆාවා සූරතකී දාදේ මදු සූරතකේ සුන්නතුන් සහමගුන් සාබිතුවා තෞබා සූරතකී අදි අම්ෆාල් සූරතකී අගොන් දෙන්නෙවින් කී කුර්ආනුගේ එම්මෙ කුරි කොළගාවා එම්මෙ දිගු හයි සූරතක් ඔයි මෑක්කන් libigen da kama bay bekanu vidalawa de surate sobaki me de sure vegen wani es surate gotuga ebe kalunge bellemuga maneki emme digo hay suren ebe kalun kanda aluba eruga awraf surata fahuga den amfal surata adi tauba suren ei es surate gotuga ebe kalun dekke wada gannawani ede meduga bismi wes netuma ekiga enun gotakun waki khas gotegga tauba surata be khas makka menne ennamas suratu ga kunen denne fadan wara muhimmu kanda eluvun take kanda aluwa fawe iman kam ga ahulu werenna bas adi munafiqunge nobakama ebam fadiya kurum ga maccabes adi hame hemme harokashi engewun take engotaka dannawanya warugada engewun take Allah subhanahu wa taala warugada kanda eluvun take mi suratu ga kanda aluwa fa doa ik Allah subhanahu wa taala agomenni hebas adoha hebang amal kura baikam galevun agomenni Allah subhanahu wa taala ga mi materi kalam frugawa safu hidayatu ga matiga demiti bene baikam ga levun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.